Kristo murungi wasiba kurungi eshaha neza makuru gita gihangwe kandi uruga kusyaho nde Elias Ritugusa Right Reverend Nason Baruku uryo mureberezi ubureberezo bwa South Rwenzori Diocese nuwe ajumeriro butabanguko bwo maka ubweyonjire umushweka echa Rwenzori ebi abagambiro bwabire nahereza y'ubuhwezi aha mukazi owiba yatemerehe mukono yombi aha bwo butabanguko bwo maka umuri a district ya Kasese. Randa Nason Baruku aizire kwatiraho Esther Mbambo ow'imyaka 36 y'ubukuru owiba Hassan Kadogo yatemerehe mukono yombi ekaragara akamutemana na hamutwe bwa nyuma yo kugira ubuticereza no mukwa kashatu omwaka ogo. When I heard that Esther has survived death after hospital, I thought her as a woman she has to live. She has to get a living, and that living could help her to look even after the children, because I had been told that the husband has been arrested, is already in prison. That implied that the responsibility for the family was for Esther. Bishop Ogu agumize mu yajumero butabanguko bwo maka ubweyonjira umushweka cya Rwenzori. It's my prayer that we come together, we join hands, both government, the cultural institution, so that domestic violence is mitigated. If it is not mitigated, people to experience the Esther life would still be there. Abazire be nabashabo munyambabazo wena owakumuhereze ngaro zo kukwatsa ngwa habwo kuba nababona aboneso mukumurisa na no kumujweka konka Bishop agizere ngo ebyo byona nibiza kukorwaho. Twamaba newo ngatruwa teacher akatubana ramabo kunye twirirako kusangwa tukalangira omubiri ne munene eri mulisya eri moya eri mwambalya eri kolo buli mubiri wose tukamukola rawo tuleba no mundu ekatuwetika yana byala akabinyama tutsone nyama kola kintu kyamani manene nyama kola kintu kyamani manene. Number 2, I thought that Esther should regain her arms, because as a woman she still requires some arms. I thank God that probably 2-3 months from now, at least Esther will have some provisional arms that can enable her eat. Ishena jarango nangwa nateganisabwa munonge nkojo y'omutwe aho bamutemerena n'umuhoro. Ekironda cy'omwamutu cy'omumutu ndikimure bwa kutseba kunda hanu hatapaka hakinoloberera akadenga hati. Kadogo Hassan oriba obwa hataryo mu nkomo okumara imyaka 85 kandi kwarumara imyaka ejo agaruka shashure miliyoni 50 omusente za Uganda. Amakuru agagasha kwa Gilbert Mahanguzi. Gilbert Mahanguzi mu district ya Kasese twagumizamo na namakuru abakazi hamwe na naberere babo nubo bashobanjirirwe ahabwo kuburirwa ro umugombore ya Charushozi umuri a district ya Chenjojo. Batebezo mtura wachongera umugombora ya Charusozi tumushanjire nayo ncheza hamuhanda nukwe kutumanyisa ngo narwo mu kasenta kacugo bakorondera umwana w'ubujuma ahabwo kugira ngo irwaro ya government rumarahari amararo gatulehara irwaro ryo kubanze rutwine riri ya private rya honorable faithful kunihira beitu lirihara naho kutwara yo kubugaho yitu kuhika irwaro kugena na magaruka mutwaro gumnekitsweka eri kabiri cya Rusozi obaho twite Rusozi amagenda gonka nabo mutwaro gumnekitsweka na magaruka mutwaro gumnekitsweka hati nibyo bizibutwine ibi tutalibana muno na abana mbatalibaniza tubona na abana kya munito abakazi nitusinga muno kururumi bwa abana tulukubi abana okuturwalira neito abakayikuru tubina nabakayikuru abakayikwira muno no sera nentambara yo kumutwara hala ne kulema na kurwalira nora to kwesobora umuntu neito ntwana hakyo bhereza butubihayi umuntu wabo akurwalirira omwangusye bwango mutahoyi okurgira harkabahenda endwara yo mushijaniza umwahandwara ezuru kukira kwata abana bato hati abandizo abakazi ne batwalenda ne batunga obusibu bwo kuzenda zikahika kuzarwa batakakebiza na murunde na gumu ne no sanga obwire bwo gamungule kagende mu irwaro
nagenda kuzaara takanywaga na mbazi fansida takagitungaga takafunaga kakinzo nakamu nosanga alinziye kakuzaara obumu no mubibaru tagira yazalire mutiyaro bize byamani muno mukikaro kinu ahantu ho tugwerire na hari chairman w'ecyarece cya Kigova Kiza Mwesige kandi ugatumanyise ngo hariho n'ubwaferwa mu kazi wenda y'abana babiri ahabwe nkutombi hamwe n'amarwaro kubahare twine irwaro kanu twine irwaro genda cya Rusozi turi ngo kilomita 10 irwaro rindi iri mukunyi nazo ziri kilomita 15 organo genda cyenjoti yerwerire ngo makumyabiri hati muntu tutwina mu rwaro yona tutuyamba embereji niyo yatumire kansara wegombo regia cya Rusozi Reverend Moses Atweire okwimukira mwakatera plan hamwe n'umusinja hacombeke cyari kugira ngo nitija kubirwaro ry'abana hamwe n'abakazi eno niye kujya ku background y'enkoto ya OPD then twino block nyuma na mbere ho kukebera abakazi benda ali ofisi ali okugemera abana records room area nyuma then tuineyo ICU na nicho negenda kubagata na hagati yaho abamanyiri ruguru so postnatal ward na yeri ruguru then tugire waiting area tugire theater na mbere ryombekwa na itugiplanningire hokusaraza abantu no akora buri kimwe cyone ogu nagira ngo irwara rero nirigenda miliyoni 3 za dola kandi ngo yatancire kutaho fundraising ngo mbatura hamwe n'abanyambabazi cha miliyoni 3 za dola isturukwetaga kuraisinga mu myaka 5 miliyoni 3 za dola isturukwetaga kurora plan hano yaba functional amaizi garoho generate enkoto ziroho amasanyarazi ugabagayiziga ko ziro garoho baitu twenda miliyoni 3 za dola witsis omukoro go kurundana sente zirware rwetabiriho n'umuhezi wa Lord Mayor havwa Kampala kandi yesimbere havwa ishaza rya Mwenge Central kandi ugashaciro mu rumogo n'emitwaro nkaga n'etano na mbere tukire tutwahire kugamba abatoro mpora tubazampora twatampora egi mpora niye tukozireki niye tugarwire nyuma enu mpora nicho twinire ngudo zinembe zitukozireki Moses yatembere mezo rugudo rahali nseri bakorokora so bantu bamukama ntubasaba mukome abebembezi abakozi ntubasaba muleko kwebembeza mune kintu kyarangi numusobora kukoma yelo mukagamba nango akatukoleki katutabulemu abokuba ntiseraki ntera abantu abakuturumira abatuyina amitima okurigera Ministry by'amagara abakazi 16 kuzahari 18 nibo bari kufa babana bazara buri zobo mu Uganda amakuraga gashakwa Daniel Bingana mukuru w'ihanga President Yoweri Museveni ashabira abatura omuri wa Kiso hamwe na Kampala namunonge mnyeto okurekeraho kutwarwa ombintu ebitari kubayamba. President Museveni agambire mnyeto ngo yejumbire projects eziri kubaretera entasya kandi ngo gunugwe muri ngo gonka ogurije kubayamba okwebinga hobworo. President Museveni okuhabura emnyeto okwehara kutwarwa mu bitaro kubagasha nabo abari mu district ya Wakiso omuhurire yo kurwanisa obworo omu Banyarwanda hamwe no kushijima enkora ya program ya PDM. President azira government ye egereza okuhereza Abanyarwanda entandikwa kurabira mu program zitari zimwe na zimwe kandi abari kuzikuratara baganyirwemu. Ngo jeke engudo we have always been putting money for entandikwa for wealth creation. Tubadde tuteekawo ssente eziyambako mu ntandikwa okusobola okugaggawaza abantu baffe. At the sub-county. Ku level y'eggombolola. Then NADS. Ne tuteekawo NADS. Then Operation Wealth Creation. Ne tuteekawo Operation Wealth Creation. Now recently PDM. Kakati ate mu bbanga eritali lyewala ne tubaleetera PDM. But the problem is that you don't follow up these programs. Naye eky'omukisa omubi programs zino temuzigoberera. Those who follow them up ate abo abazigoberera do well.
bakola bulungi. So therefore, N'olwekyo because darkness is coming, olw'okuba nti obudde butandise okkunira, what is that we want you to get out of poverty. twagala muve mu bwavu. President Museveni nagira ngu obuno bw'obwire buri munyayuganda omuli eminyeto okukozesa obusinge oburuho obwetandikiraho ebintu ebirabaleetera entaasi mu maka gaabo. That you can sell to other people. Baako ky'okola ekisobola okukuyamba okuguza abalala obeeko ky'ofuna. Those workers in the factories Abo abakola mu makolero buy things, bagula ebintu, buy meat, bagula ennyama, buy milk, bagula amata, buy things of the shop, bagula ebintu ebitundibwa mu maduuka, food. bagula emmere. So you can either work in the factory N'olwekyo osobola okukola mu makolero or supply the factory oba obe ng'olina by'otunza amakolero ago, or supply other Ugandans. oba obe ng'olina by'oguza bannayuganda abalala. President nagira ngu gavumenti egerezeho kurwanisa ekizibu cy'ibura ry'emirimo ekiri kuteganisa na munonga eminyeto okwaberaho mu kutandikaho amakolero. But the third word you should never forget Naye ekigambo ekyokusatu kye muba temwerabira is obugaga, kyekyo is wealth. eky'ekyobugagga. The obugaga wealth is personal. Obugagga bubwo ng'omuntu, Yours as an individual, gwe ng'omuntu, as a family, nga famire yo or a company. oba ne kampuni yo. It is yours. Bibyo gwe. Aha kyenshashara by'omu makolero hadzengwa eki nakyo kiiniire omubazi. Now, there are still some issues of the good pay. Waliwo ensonga ezikyaliwo ez'okusasulwa okulungi In those factories. mu factories ezo oba mu makolero ago. But we shall handle it Naye ekyo tujja kikwatako because the factory people are not sometimes well paid. kubanga bannaffe abakola mu makolero ago ebiseera ebisinga tebasasulwa bulungi. Babaganyirwe mu programu ye bashabira President Museveni okubonjera sente za saako zaabo niko kumaraganisa kumwonjera obushagiki omukalora karwije. Museveni oye! Gashakwa Abdukarim Sengendo. Sengendo Abdukarim omurebi wa TV Omurungi ni nkusima aho uri kutureberaho na kandi na nukutorana okureba TV Western Chizembu muri okache ni ngaruka n'amakuru agandi. Here's your chance to win school fees for your child for a whole year. Just pay school fees. Dial *165 *80 hash. Select option 2 for school pay. Select option 1 to pay school fees. Enter the student number and amount and approve the transaction. You will now enter the draw to win school fees for your child for a whole year. Orwa mkaga. No muze kweta rukunde iwanyerekero mu kubanza nawe turugire. Muze kweta rukunde iwanyerekero. Kibiri tuwata kurugahwa. Namana gwa kwasoka kwa tomoroka gutera hasi. No kweta rukundo muze iwagizire kunyereka. Ukanyendeza mhara wa ine sente zirya account ukamundaganisa mwiza kumutwara ne sente zona. Nkiza kumwakirira n'abantu banje. Mujana kwebyo. Chairman kuyabatara kota kuntema. Hazana ruwa zarwa zakuzakuza. Ah! Otaferwa. Ukajunwa. Tinkajunwa hugabo kwa tinkwenda kubyera hanga. Ekyakuremisha niki? Tinkakize bwire. Tukakize myaka. Bwire tinga bukize. Tikwe wabiha tanga nakwereze kibonorezo. Mugano otwarwa no yekwatiko kano mwatukita kuteganisa kace.
kenzuka nahura nayenda kenzuka aho ni nkatamira nati nyenda kuza kutamira igenda ciki enzuka yagireta yayenda yahinda enzuka yahinda gorogoroka umutima gwayenda kuryaho kunyweho yes kuko uhura wale enzuka yayenda no kenywera gikitene byese bitu ni byinshi efuka no gikwata nkagiheze ejo nkagihumura ukagihumura motoka no givuga nimvuga ko kace nkore byanjye nta no ivugiro kace ubwo ni woha kabenje niwe kabenje mutanwa marwa nanywa kace nanywa kace Chekeci ekigombe kiri kurwanira obwabe bw'abanyamakuru okwetorora ihanga echa Human Rights Network for Journalists kiriyo cyagiraho kwegesa abanyamakuru okubatebekanisa okubine okwata amakuru gobururu na n'uburinganiza omushomogu gwemerire okwa abanyamakuru bakubasa kuta obwekumi ahamagara gabo na no kwirinda kwabo kandi guriyo n'ugendo misho aha umurembo rwambaro umunyamakuru witu Juliet Charles Sima ariyo mushomogo. Juliet nakwakira. Abarebi ba TV West n'abatangirisha ahezi umugihangwe ezeshaha turi umurimba City mushomo gw'abanyamakuru ogutebekanisiwe ekitongore ekiri kuyamba abanyamahurire bamara kufuna ebizibu nkachi ekibakweta Human Rights Network for Uganda and eshaheji nyineho Michael tumwachire orukura abanyamahurire ako bakoordinatinga so ekana watu gambeho aha nanga yerizo. Yes, we were Juliet Charles Siba okurugabo hweju kandi okija kateka ha TV live. Amazina ni Michael tumwachire kandi nanye ndi omwe ombashache b'amahurire aga TV West kandi nko kuya kugambera ndi omwe omushuganisa ningashi coordinator wa Human Rights Network for Journalists Uganda ekine kitongore ekyo rukuyamba abanyamahurire noto mbizu byonka kurekana no mukushemerwa akuba turi kutandika ekigombe iki kikatandikire Kampala konka bija batandika kujango nambarra hajenu abantu abokuru batiro bugabe bw'abanyamahurire bampishirira natandika kumuborayizinga media houses ningashi abanyamahurire kurgo mu stations zitari zimwe na zimwe atinka hinkugambera irizoba turi akaya hotel kandi tusakumara ebiro bibiri turi kutraininga abanyamahurire na munongo mbwiro obwire bw'akaruru akuba ati buri omwe eshaha eji amisha gatira TV nanda kumanya isingiro ryabaye habayoki remi yagahabayoki kandi koko kureba aba comrades z'abaryaha abamwe batangiye kutina yo konkani impamya ngo mushomo gwaza kuhendera ombiro bibiri tuza kuba twayigire mu cyango kugira ngo umunyamahurire yakuza kavaringa ombiyo bururu amanye na yetwazata atakahendera akazayo kana wakabanwe yaragaho buzubu deno rwakana tuza kwija tugireho urukiko na stakeholders abantu tuza kuba twinemu ba government tuza kuba twinemu DPC twinemu giso twinemu division commander twinemu aba human rights kwata ubugabe bw'abanyamahurire twinemu polisi kugira ngo tukore imirimo yitu abantu abakwebembera bargaba bagambire ngo hari abanyamahurire so mwana mukore kintu manye ngo abanyamahurire bagize bata bariyo then kuturaheze tuza kugarukana we twegese other media house on digital and security so kuyija kwa Human Rights Network for Journalists Uganda nyowe ni nkwakira nka coordinator kandi nisima umwami Sempa Robert na team yona kugira ngo naburengero izoba nabagiteka teka hako bantu bazombicweke bindi konka kunuya nibakira kwija kandi ba training kandi nyongera no kubasima kugira ngo Juliet ogwa kwisomuzindaro ebyambire ho buhweje bakumuterana na mwizice bahino ko bamukwatire onko ku executive director okwara gambire abantu twine bingi nozagamba ho nabo n'abanyamahurire kuzomfield kugira ngo nabo obase kumanya training age ahitwatanishiro mu kasheshe bayega muki webare Michael eshaheji twino abanyamakuru abandi
kambanze mbuzo ogu izobere sofa tukaherize izo kurenga konka ine chiwayejeremu. Yes, mwebale munonga TV West twayegamu okutwa kubasa kwerinda twe nk'abanyamakuru okutwa kubasa kwekuuma twaba turiyo ko field na munongo mbwiro obwo bururu. Oshimeye kumanya ko oshimeye kuba no gendo jwire batugambiraho empare jeans nziyambo ho munongo mfield ojire shiteteya no basafuteganisibwa mu let's say nka hafuna y'abajambuki bariyo nubaza kuteganisa ojire empare nkibasa kubagumera konka shiteteya mbaraka kukore kibari kwenda webale munonga webale umunyamakuru ateze shahana hino musigazi enkwata buta ekana watugambire iwe no teka ngo mushomo gwizero mbwire. Yes, so we know we have not been safe. Itenga abantu turetare safe ombe turentukora and arebe intebitwe twaranka bice konkabiri so important in life. Take an example, ahiba atuwereka kugira ngo omwana oshanga waruzinga nka flash disk waruzinga nkebishumuruzo nkebi bya marebero nka bitariho orya radio station orya somewhere horu core konko shanga ngo bwanya marebero nka bishatu cyagaruka nikiba cyarugankaye oshanga no stwana kacho shemerwa ojubilete ingange bishundu byanje nabona flash yanje garukire manya disk yanje gache burebeka when actually omuntu ogwa afunde copy y'icumuzo cyawe ninga ahiraho copy ya copyinga waka yawe yicyo kubene so but gesa kutuche kwantu inda our data how we should be safe for our data okutuche kwantu keeping ebintu byitu okutuche kwantu tambura nubwire cyo kwantu tambura kabe tambura cyatuleta no kumanya our rights itwenka abantu twicire kwantu tukora tukabe twaza tutanka abanyamakuru and I think he's a good innovation. Ebale ekwata buta ati nyino mushaha mureba nawe ari smart kare twenda kubuza kuyenotandika ebyamahurire orafuniro omushomongo. Webale munonga ninsima batandika omushomongo gwa Human Rights Network for Journalism Uganda kandi kugira ngo toyage ibintu byinshi toyagamu how you should be prepared and kandi waza kuzo mwanya waza kwata makuru banzo ko research amwanya gukuza kuzamu for example wano zanko mwanya ogwa bururu manya echwa kwenda manya njare shime kujwara tokaba ol camera person ukajwa ishtetei tokaba oli presenter ukajwara nkoko kwenda kajwara damage. You should be prepared on what you're going to do. Webare shaheji twasigaza yo musigaza omwe ati ekibuzo cyane kinarinda kubuzaho iwe kwihanotandika okuhereza amahurire orafunireho ekizibu bakafutera bakakwiyaho orafunire ekizibu mukatandika amahurire ngamazireme emyaka 3 nyene banyita turasibya mukamane nkora NTV na Daily Monitor aze emyaka 3 y'amaziro amahurire ndebere ibintu byinshi kabisentereza no rwa kabiri asande tukazisinziro kavaringo kwa afira abantu mukayosi ya campaigns ejejo ni current example kerisoka yo tukatunga issues kuza kuzeyo tukaze abantu babiri amwe bakusitinisa mutazeyo ni bakubitirayo konka amutima was like twetaga trainings in case takagenzire kugira ngo tumanya nko kutura covering areas in case because to do omukire kabi akakazigizigi no manya obwiro obwo bururu you can lose your life atakushimanya really yananga training case nene yetagwa kandi nitekateka tabanyamahurire twegendeseze it's not about ayiwa covering it's about echo kurya okuwata ayiwa byama nitekateka nti akanikakire training ijo mukire karunji tubebaza munonga aba Human Rights Network for Journalists tubebaza munonga umurebe witu edeshatu ine orukura ekitongore eki atugambeho bakakitandika ndiyari amwenshi bakitandikire kandi biha ebibatekateke kutukora ngito abanyamahoro ugambira mu Ruganda or English. Nze Sempa Robert nkolana Human Rights Network for Journalists Uganda era nga wano wetuli tuli mu kafubo n'abamawulire okuva mu kitundu kino ekyankole era nje tugezaako okukola kwe kulaba nga tusomesa bannamawulire bannaffe mu ngeri y'okwerindamu mu biseera ebisinga okuba ebyaka zigizigi
mu ngeri wetugenda mu kalulu mu kulonda era tulabyeko already ku sample y'obuzibu obutuze ku bamawulire ab'enjawulo Shema, Isinjiro, Remiyaga, Kawempe, n'ebifo ebirala bingi. Kati nga kikulu nnyo okulanga tusinkana abamawulire basomesa mu ngeri gye bayinza okwerindamu. Okwerinda bonga abantu kye tuyita physical security ate n'ebyuma bye bakozesa mu mirimu kye tuyita digital security mulembe guno mu digital. Era abamawulire bano tetuli wano wokka kati we tuli Embalala naye twavudde Arua. Tugenda Karamoja, Moroto, tugenda Kalangala, tugenda Kasese mu Rwenzururu sub-region. Kega tutambule batugezako kulabanga twetegeka bulungi. Kubanga tufulumya report buli mwaka. Twakafulumya report 16 zituita Press Freedom Index. Era zonna nga ziraga nti ebizibu ebisinga tutuuka ku bamawulire biva mu biseera bino ebyokulonda ebingi. Era nga wano tukikola ku bamawulire beetegeke bulungi. Naye ate tulinayo n'omusomo ogw'enjawulo eri ababenjawo betukolagana nabo omuli bannaddiini omuli abala gavumenti ez'ebitundu abalamuzi abapoliisi ab'amagye abannaffe abantu bangi twabenga kuga ebyokwerinda by'abamawulire tubikwata okuva mu angles ez'enjawulo era bwe tumalaawo tulinamu n'okusinkana kati poliisi n'amagye n'abamawulire fekka nga teri bantu balala tumale ennaku nga 4 nga tutudde wamu tutunulira ensonga zino naye abo abali mu middle level kwega ebyokwenda by'abamawulire kintu kikulu nnyo era abamawulire baate basobola kukola mirimu mu bisa by'akalulu kitegeeza akalulu ako tekaba kekakoogerwako akanjulukufu akamazima ak'obwenkanya era akali ekipimo eri abantu bonna so tuli basanyufu nnyo nti tuli wano abamawulire tubasaba bafeeyo nnyo ku byokwerinda byabwe teri story nene yenkana bulamu bwa muntu era ekyo tukisomesa entakera tugamba nti tetukiiga bwizi naye tukikole bwolaba nga ogenda kufiirwawo obulamu bwo waakiri oveewo odde otubulire lwaki wavuddewo osinga lwe tuba nga tuteebereza lwaki tewavuddewo n'ofa so obulamu bw'abamawulire bukulu nnyo era tusaba ne bannyini mikutu abakozesa abamawulire nabo bafeeyo okulanga abamawulire bano basobola okwekuuma obulungi wawe gagesi ezibasobozesa babaterewo emisomo emirala ne bwe tuba tusiffe tuzze bongere obbabangula bafune enkwatagana b'ekikwatako ab'enjawulo mu byokwenda by'abamawulire. Nina ekintu kyanye ky'okushembayo ine emishango ey'okuruga omu banyamahurire eyiwatungireho kandi nibihemu bayambero. Tulina emisango mingi gye tusobola okwogerako egituuze ku bamawulire nga ne tugiwozezza ne tugiwangula nga Bashamimu Nakajingo Nakawooya ba Rebecca Nakame ba Andrew Rwanga omumujjukiro wa police gwe yakuba n'omusango gwa Jimmy Akeno wa Reuters n'emisango egy'aba Henry Sekanjako emisango mingi nnyo gye tubadde tuwumyemu omutwe okulanga tufuna obwenkanya emisango egyo ng'ogiggyeko by the way tulina egino emirala ejibanga sijja kuba bannamawulire naye nga ja kubagulako misango emifuufufu egyo kitategeerekeka era nabo tubawuliriza okulanga bafuna eddembe lyabwe okusobola okukola luusi tutulina n'amateeka gennyini agakosa abamawulire okulanga tugeekendenya bulungi ne tulaba biki ebiremesa tugenda mu kkooti ne tugawakanya katulina ekkooti mu tteeka lye tuwakanya tuli mu kkooti eya ssemateeka etteeka lye bayita Computer Misuse Act eryakaba amended recently era tuli ebibiina 13 Human Rights Network for Journalists Uganda yeekulembeddemu okulaba nga obuwaayiro obwo obupya buggyibwamu kubanga bulemesa abamawulire okukola omulimu gwabwe obulungi era liteeka ebyokwenda byabwe mu katyabaga so tutunulira nnyo ebintu ebisobola okulemesa abamawulire era tumanyi bwe tukwatidde wamu omulimu gw'amawulire gusobola okuba omulungi kuba tumanyi nti amawulire is a hallmark of democracy is a key pillar of democratization. Yeah? We are the eyes and ears of the public. So, abantu abalina okuba balina eddembe okusobola okukola omulimu gwabwe ensonga lwaki tufaayo nnyo okulanga tutambuza omulimu guno era tutubulidde abantu bonna bekikwatako mu ab'ebyobufuzi baddoona abagabirizi b'obuyambi bambasada bonna okulanga amaaso bagateeka nnyo ku nsonga eno. Webale director ate shaheji siyo mushobo gw'enkugenda omu miisho muza kumara ebiro bibiri kandi ninteekateeka ngu twena bari aha tukuza kugenda nko kuturi kandi ekitongole eki nikisiima ahabwokuba ntiza kutuyamba n'abamwe no director yatugambira nibinja byayambere so nituteekateeka ngu abantu bona baza kukuyamba bafuna ebizibu mwebale nasiganda Charles Simba Juliet nindiga buhwejo.
kare webare Juliet Charles mo kubasa kuba notusiaho a reportage live kandi ebinji ntuje kubikuretera omakuru gitaga cencuira amakuru agiyangwe aho nona gahendera kandi abanaga kusiaho ndi Elias ritugusani kwendeza izo barunzi